Grigorije Božović, pripovetke iz stare Srbije. Prva pripovetka. Dva padišahova roba. Krajem leta, kad kosovske železnice još ne beše, rano izjutra carski vesnici vikahu po solunskim ulicama, najpre na turskom, posle na grčkom i najzad na srpskom jeziku. Po zapovesti svetloga valije solunskog mušira, sa dedin devlet paše, sve su gradske kapije posednute. Sve kiridžije koje su se zatekle ovde neka dođu u konak da uzmu carske tovare pod komoru za Sarajevo. Carska će blagajna plaćati samo po 2 groša dnevno na svakoga konja za ishranu. Ko pokuša da se zgrade i skrade, bit će kažnjen novčano. Ako bude molio pašu, bit će odmah bačen u kanli kulu, na neodređeno zatočenje. Takva je zapovest i neka Bog svakoga sačuva od neposlušnosti i drskosti, jer je gnev carskoga namesnika svetloga valije toliko isto bezgraničan prema drskima, koliko je velika pravičnost i ličnost njegova prema poslušnima. Vesnici obiđeše sve glavne ulice, pa se ponovo vratiše na glavna tržišta, gde ponoviše strašne naredbe samo na srpskom jeziku, dokazujući time kao da se sve to tiče najviše Srba, jer poslednje reči Valijine zapovesti osobito zvonko izgovarahu, starajući se da im dadu pravilno izgovaranje bez ikakva mešanja turskoga jezika. Imali su i zašto. Solunski karavan-saraji u to vreme, kad kroz žile svekolikoga života na Balkanu bijahu struje mračne i poetske srednjovekovnosti, bijahu prepunjeni kiridžija iz zapadnih i severnih zemalja srpskih. Oni već posvršavali poslove u istočnoj Rumeliji, pa se sad stekli u Solun da uzmu tovare bezbrojnim trgovcima do Skoplja i Niša, Banja Luke i Metkovića. I baš u ovom trenutku mudri Valija našao zgodan slučaj da gotovo besplatnim podvozom snabde nemirnu Hercegovinu i Begovsku Bosnu prahom i olovom, čime će je braniti nizam i paše od toliko neprijatelja, spoljnih i unutrašnjih. A ovakvu zgodu teško bi kad i dočekao. Karavan-saraji prepunjeni konja, a kiridžije sama raja, koje će morati da posluša i da bez pare i dinara odnese carsku džebanu. On će zato kao iskreni sin velike otadžbine i rob cara nad carevima biti veoma zadovoljan, a sa sjajne i ukrašene zlatom i dragim kamenjem tahte, gde kalif premišlja velike državničke misli, prosuće se k njemu robu padišahovu milosti kao biser sa grla njegove đurđijanke, kad je u ljubavnom zanosu stisne malo više nego što treba. On dobro zna da su Srbi dosta tvrdoglavi, pa je zbog toga izdao zapovest da mu ne dolaze i da ga ne mole, nego da svi dođu u konak, pa će sam osloboditi komore sirotinju, samo ako bude suviša konja. Strašna vest brzo obiđe sve karavan-saraje, ne potraja dugo i u jednom se sakupiše svi kramari okruženi kiridžijama, ožalošćenim i ubijenim, kao što je svako kad mu zla sudbina ispeče ovakav kolač. Vidiš brkata, razgolićena Seničanca, kako je osunuo lice, pokunio glavu i pun saznanja da je gore visoko, a dole tvrdo, gotov je samo da mahne rukom, što uvek čini Slovenin kad ga snađe bezgranična zla sudbina. I ostali su kao i on. Mesto toga da uzmu trgovačke tovare i zarade lepu paricu i odnesu je kući za Božić, oni će izgubiti do Sarajeva toliko vremena, bez nadnice, pokvariti konje pod teškim tovarima, biti sramljeni, psovani i bijeni nemilosrdnim vojnicima, anadolcima i doći kući sa prebijenim rebrima i ispijenim licima. Komora, to je strašna reč koja kiridžiji i umoran san kvari, pa ga u gluho doba razgolićena goni da pri zimskoj mećavi potrči k svome konju hranitelju, sa čijeg samara i decu obuva i krsno ime vino preliva i tučinu prokleti danak isplaćuje. A sad je to stvarnost, sad je to istina. I od Soluna do Sarajeva tolike muke bez marjaša nagrade. Kramari uđeše u jednu sobu da se posavetuju šta će da rade.
Uostalom, to nije baš dugo trajalo, jer su svi znali da od zle komore, kao i od svega njojzi sličnog, u Turskoj ima samo jedan lek. Novac. Glava druga. Posle pola časa iz karavan-saraja iziđe mladić u bogatoj kosovskoj nošnji, ali bez jatagana i pištolja, iako si ga odmah mogao poznati da je kramar po širokom pljosnatom pesu i visokim čizmama. Kramari javno nose oružje, jer im vlasti dopuštaju, a mladić beše sve ostavio, samo u ruci držaše poveću torbu, nečem gotovo vrškom napunjenu. On upravi velikom ulicom pravo ka konaku, straža ga propusti kroz kapiju i on iziđe na gornje bojeve. Pred odajom balije zaustavi ga krupan ordinarac, pa kad ču njegovu želju, ljutito mahnu glavom i reče: "Olmaz!" Ne može se. Momčić se tiho osmehnu, spusti torbu i izvadi svoj novčanik. Zgodno i brzo pruži točenu 5 duhata. "Olmaz!" Ču se i opet lakonski odgovor. Momčić pruži još 5. Ordinarac se značajno osmehnu, reče da će se postarati da ga paša primi pa uđe unutra. Posle nekoliko trenutaka vrata se otvoriše i on sa glupim turskim ponosom, pomešanim sa lakajskom halapljivošću i uljudnošću, ukaza mladiću put. Mladić uze torbu u levu ruku i slobodno prekorači prag i odmah ugleda pašu, još mladog, duboko mu se pokloni, pa onda priđe, poljubi mu skut zlatom izvezena kaftana i mekanu ruku. Kad to učini, izvadi iz torbe pismo i položi ga na pašino koleno. Posle toga razveza maramu i gomila dukata čudnovato blesnu pored pašinih nogu. "Pašo Hazretleri," prevodu svetli, poče mladić čistim turskim jezikom. "Oko 200 kuća ljute sirotinje, carske raje, koja se hrani samo sa samara, moli ti se danas da oslobodiš 100 mojih drugova i njihovu 1000 pljusadi. Carska je zemlja i velika i bogata, te se naš svetli car, da mu Bog na dugo produži dane, može obići i bez naše sirotinske pomoći." Kad ovo izusti, duboko se pokloni, pa priđe i opet poljubi skut i ruku namršteno paši. Kad to brzo i lepo izvrši, izmače se na nekoliko koraka i mirno stade, gotov da čuje i grom i blagovest. Paša diže svoje oči i premeri ga, mrdnu glavom i otvori pismo, pa kad ga pročita, opet pogleda mladića i osmehnu se. No to potraja samo za tren. "Kako ti je ime?" "Radovan, svetli pašo." Radovan, jesi li ti amo doveo porodicu Veselj pašinu iz Mostara?" "Jesam, u tvoje zdravlje." Promrmlja paša kroz nos, pa se zamisli jamačno o onome što je slušao prošle godine o porodici Veselj pašinoj, koju je neki mladi Srbin, kramar po imenu Radovan, doveo u Solun zdravu i čitavu, i kako je u Kačaničkom ždrelu izgubio 12 drugova, dok je karavan i harem odbranio od razbojnika. Tom je prilikom mladi kramar pokazao koliko je i pošten i junačan, te se odmah pročulo o njemu po svim raskršćima s obe strane Vardara. Paša opet pročita molbenicu, pa podiže oči i namrgodi povije. "Kako si smeo pogaziti moju zapovest i doći mi? Znaš li kako sam naredio i kazao da svakome neposlušniku preti karli kula?" "Pogrešio sam, pašo, iz nevolje. Oprosti." Oprosti. Veliš da vas ima 100, a zašto nije drugi došao?" Radovan pogne glavu i nemaše odgovora. "Zašto? Jesi li ti najstariji ili glavni kramar?" "Najmlađi sam, svetli pašo." "Tako, pa zar samo ti ne žališ glave?" "Žalim, pašo, ali svi su oni oženjeni, imaju dece, a ja nemam ni žene ni dece. Mislio sam da je bolje da ja izgubim glavu ako je potrebno, nego ma ko drugi od njih. Ali u carskih namestnika srce široko i milostivo, to sam znao. I toga radi se i reših da pripadnem tvom svetlom kolenu. I molim ti se, izbavi sirotinju od komore, pa ako hoćeš uzmi za to moju glavu." "Aman, pašo Hazretleri." Paša ga u čudu pogleda. "Da te nisu prevarili kramari na ovaj postupak?" "Nisu me prevarili, pašo." "Pa zašto nije drugi došao?"
Radovan se nađe na nevolji. Nisu smeli? Da, tiho promuca. Paša se malo razvedri, pa ga blago pogleda. Koliko ti je godina, sine? 25. Čestiti, Pašo. Veoma si zelen. Sa mnom se ne treba šaliti. A šta si ovo doneo? To ti je sirotinja poslala jabuku. Paša se osmehnu. Veliš da nisi glavni karavan Baša? Nisam. Ja imam svoj karavan od 140 konja i 20 ljudi. Njihov sam samo kramar, a ostalo ima svoje kramare i svi imamo drugog glavnog kramara. Paša se začudi, povuče nekoliko dimova iz nargile, pa ustane. Veoma si zelen, sinko. Mlađi se za starije ne vole, ali ti si izuzetak. Da ti nisam dužan. Neko drugi došao i donao ovaj novac. Odmah bi mu glava odletala s ramena. Mladosti valja praštati, za tvoju otvorenost poklanjam ti život, a za požrtvovanje oslobađam tvoj karavan. Idi, uzmi svoje konje i beži iz Soluna, a objavu ćeš sad dobiti. Radovan se sneveseli. Aman, Pašo, oslobodi i ostale. Idi odmah, ne ljuti me. Onda uzmi i moj karavan, jer nemam obraza da se vratim među kramare. Molim ti se, ili sve, ili ni moj. Ah, Rajo, imaš dobro srce, ali tvrdu glavu, reče Paša, očevidno i naljućen i tronut mladićevim držanjem. Paša je poduže stajao i ukočeno gledao čas na njega, čas kroz prozor na glatku površinu zaliva. Dobro, sine, oslobađam ti sve konje radi tvoga poštenja. Kada u carevoj zemlji ima takav čovek, ja se radujem, jer ga prvi put sretam. Neka je u dobar čas. Idi s mirom. Mladić se duboko pokloni i poljubi Pašin skut i ruku. A sad uzmi i ove pare, ovu jabuku, kako mi reče. Može biti nećeš verovati, no zaista ništa ne mrzim kao mito, koje je unazadilo našu carevinu. Ti si postavio glavu u torbu i pravo je da ti družina dobro plati. Zato ti zapovedam da uzmeš sam novac i zadržiš sebi. Pazi, ne ljuti me. Idi i moli se Bogu za carevo zdravlje. Radovan se pokloni i sa sveštenim poštovanjem pogleda zaista čudnovatoga Pašu koji odbija novac. Brzo strpa dukate u torbu i s turskom pristojnošću i sa iskrenim strahopoštovanjem ostavi odaju. U predsoblju pruži ordinarcu još 10 dukata pa iščeze. Kad je sve ispričao kramarima i još rekao da će novac ipak da vrati, ovi mu ponudiše da među sobom podele, a družini da kažu kako je Paša sve uzeo. Došlo je do krupnih reči, a Radovan odmah skupi svu družinu, pa im i ovo ispriča i razdajući svakome novac reče da paze koga biraju za kramare. Oko podne činovnik je na Vardar kapiji propuštao karavan za karavanom i mnogi kirđije prizivao i nešto tajno s njima besedio. Radovan je tek u Skoplju doznao da ih je činovnik pitao jesu li primili svoj novac ili ne. Glava 3. Prošlo je 20 godina. Solun već beše vezan za Mitrovicu železnim putem. Gvozdena kola svakoga dana čudnom kosovskom širinom nosiše i trgovačke tovare i prah stopovima i bezbroj novih generala i činovnika. Pa ipak je život na Kosovu tekao po istom kolovozu kao i pre, kad sve beše po starome srednjovekovnom načinu. Arnauti behu dosadili i narodu i vlastima, zbog čega učestaše žalbe u Carigradu. I baš u užasnom trenutku bezvlašća po Mitrovici se jednoga dana prenese glas da car šalje na Kosovo nekog mušira kao izvanrednog izaslanika da razbistri mutni položaj i izvidi rajne žalbe i muke. Toga radi narod poče da vrvi u Mitrovicu sa svih strana. Naposledku službeno bio objavljen dan, čas muširova dolaska. Mitrovica se diže na noge i učini sve potrebne spreme. U petak na Bajru, pored vojnoga stana, s obe strane glavnoga puta do same železničke stanice, sleže se ogroman svet. Odatle do samoga konaka beše uređena vojska svih rodova. Na prvom mestu konjica, pored nje nekoliko bataljona arnautskih strelaca i pred njima po 2 voda. S obe strane puta kopljaša i sekiraša, a na samom brdu prema Zvečanu
nekoliko baterija poljske artiljerije. Dalje je u užim redovima bio anadolski nizam. Do samih baterije stajaše tursko duhovništvo, hodže i uleme, pa činovništvo i tek onda predsednik sa članovima opštine, a do njih učitelji i učenici svih turskih škola, i nižih i srednjih. To je sa desne strane. S leve pak behu arnautski poglavari, do njih srpsko sveštenstvo, opština, građani, učitelji i učenici. Odavde s obe strane puta stajaše ogromna masa seljaka Srba, bez svakoga reda, na čelu sa svojim knezovima i kmetovima. Građani Srbi i Turci odeveni u svečano ruvo, a seljaci u rite. Mnogi su među njima čak i bez opanaka. Prva gomila seljaka beše iz mesta pored Ibra od Mitrovice do Pazara. Pred njima njihova 4 kneza, na čelu sa glavnim knezom, visokim, crnomanjastim čovekom u čistom seljačkom odelu i turskoj građanskoj obući. Na glavi mu crveni fes i oko njega poveća bela čalma, a u ruci štap. Gusti prosedi brkovi osobito dolikovah u pravilnom nosu i širokom glatkom podbratku. Izraz miran, veličanstven, kao starodavna istočnog patrijarha. To beše kneza Radovan Rosulja, koga je narod još davno izabrao za kneza, osetivši u njemu prostim narodnim čulom velikog čoveka svoga kraja. Čim se vratio iz Rumelije i doneo kući dosta novaca, pređašnji knez posle jednog narodnog zbora dobacio mu je kneževski topuz i štap i pozvao narod da ga izabere. Narod nije ništa odgovorio, već nekoliko puta ispalio pištolje. Radovan se do zemlje poklonio narodu, zaplakao se, pristao i odmah otpasao oružje i primio kneževski topuz, a sa njim i glavnu narodnu brigu, da štiti sirotinju raju od svake hale i vrane. Budući svakac s narodom, već proslavljeni knezi danas će u ime njegovo pred visokim carskim izaslanikom proliti suzu. Ogromna svetina uprla oči kroz srebrnastu tamu ravnoga Kosova. Lokomotiva već zazvižda i brigadni general istrže iz korica sablju i izdade naredbu prvoj bateriji. Topovi grunuše jedan za drugim i pucanj se ubrzo pomešao sa zvucima marša Hamidije. Voz stade, gomila se uzruja, žandarmi potrčaše pored svetine i verni svojoj turskoj nehatnosti tek sad počeše da zakopčavaju svoje paradne koporane. Komandant kosovske ordije odjuri na konju i podnese raport. Posle se okrenu i mahnu sabljom. Svi pukovi odadoše pozdrav. Čim se razleže uzbuđena komanda, pukovi zadrhtaše. Strelci pođeše brzim svečanim maršem. Napred kopljaši i sekiraši sa kožnim uvijankama od grla do zemlje, dostojanstveno izdigli sekire i koplja. Krupno koračaju i rekao bi da ih Muhamed šalje da nevernima obznane istinsku veru jedinoga Allaha. Strelci prođeše, krete se konjička muzika sa nekoliko eskadrona konjanika na pomamnim arapskim hatovima. Iz strašnoga tutnja samo katkad razbereš arš, arš, oštru komandu Alajbega u kurdistanskoj šumari. Pojavi se i Muširov vesnik u živopisnoj odeći, držeći na pozlaćenom koplju carski ferman, Muširovo punomoćstvo. Na posledku, u gomili zlatnih kaftana, oči zastadoše na već dosta sedom paši ozbiljna lica, u prostom svakodnevnom vojničkom mundiru. Kola iđahu za njim prazna, jer on jerđaše na beloj epirskoj mazgi. Pozdravljaše rukom vojsku i narod, pa se zaustavi pred hodžama. Ulema u zlatnom turbanu diže ruke i očita molitvu. Padišah mzčoka jaša, razleže se po celom brdu. Topovi opet riknuše 21 put. Mušir mahnu rukom i svita pođe. Kad priđe srpskome življu, on uljudno pozdravi sveštenike i građane, pa obode mazgu i priđe k seljacima. Svi se namah duboko pokloniše. Radovan Rosulja priđe bliže i reče dobrodošlicu na srpskom jeziku, pa mu se sasvim primače i u ime naroda poljubi mu kolenu. Mušir pogleda, uspravi se na mazgi i mahnu rukom put naroda.
Kmetovi narodne starešine neka mi priđu, reče on turski. Kad ga starci sa dubokim poklonima okružiše, on nastavi na turskom. Ko od vas zna turski ili arnautski? Ja. A ti? Okrenu se paša knezu Rosulji, koji nemo stajaše za sve to vreme. Ja ne znam ni turski ni arnautski, čestiti mušire. A kako znaš? Naški. Dobro, promrmlja paša i pozva adjutanta. Zapiši, narodni starešina koji ne zna turski ni arnautski, pa okrene mazgu i za trenut iščeze put konaka kroz Mitrovačke prljave ulice. Bog s tobom, kneže, šta učini, povikaše knezovi Rosulji. Mušir se naljuti i Bog zna šta će od tebe učiniti. Što god hoće, odgovori knez i mirno, sasvim mirno pođe za ostalom svetinom. 4. glava. Mitrovica je za posljednjih 100 godina provela prvu slobodnu noć. Dvorište konaka, trgovi i sve ulice behu zapruđene svetinom i sve se to kretalo prvi put u saznanju da mu obnoć niko neće ništa rđavo učiniti. Pod pritiskom straha sve se to nekako zbratilo. Arnauti se povukli i zabrinuli, postali prema Srbima uljudni i pažljivi, tvrdeći svakome kako je susedstvo sveta stvar i kako jedna zemlja treba sve da skupi, te da svi žive na miru i u ljubavi. Srbi se podmiguju i svaki u duši osjeća. Pričaj ti sad, pričaj. Po ulicama razvedeni ognjevi, te i inače lepa Mitrovica primila neki osobiti stari i sjajni oblek. Seljaci se na drvarskom tržištu nedaleko od konaka razdelili u nekoliko tabora, pa oko ognjeva pričaju svoje doživljaje, spominju stara vremena i gotovo nečujno njihova duša dodira strune bolje budućnosti. Osvanu dan i vesnici objaviše da će se čitati carski ferman i da će biti primanje u konaku. Po Padišinoj naredbi nekolike pekarnice izdavahu narodu hleb, a vojnici dovezuše nekoliko zaklanih ovnova da narod spremi sebi ručak. Trgovine sve pozatvarane. I ferman se pročita i nastade primanje po redu, najpre Turci pa onda Arnauti. Tek oko podne dođe red na Srbe. Oni se uzmigoljiše, a Prota poče da prikuplja rasu, misleći da će i njega paša pozvati. Iz konaka iziđe muširski adjutant, prođe kroz svet i ustavi se u seljačkom stanu, izvadi iz džepa hartiju i viknu: neka pođe za mnom onaj što ne zna ni turski ni arnautski. Mušir ga zove. Seljaki ovo žignu i svi sa zebnjom i strahom pogledaše na svoga glavnoga kneza. Ovaj se podiže i bodro pođe za adjutantom, koji ga brzo uvede u Muširovu dvoranu. Knez mu smelo priđe i poljubi skut i ruku. Ti si narodni starešina? U carevo i tvoje zdravlje, pašo. A ne znaš ni turski ni arnautski? Ne znam. Znaš samo naški? Da, naški. Kako to naški? Ima jezik turski, bugarski, grčki i tako dalje. A naški jezik niko nije dosle čuo. Je li tvoj jezik bugarski? Nije, čestiti pašo. Pa kakav si ti narod? Ne znam, čestiti mušire. Kako ne znaš? Ljuti tu podviknu paša. Rum? Ne. Bulgar? Ne. Arnaut? Ne. Allah? A šta drugo? Paša se zbilja začudi. Ja sam prost seljak, nastavi knez mirno. A ti si školovan čovek. Ti iz knjiga znaš da je ovu zemlju car Murat sabljom oteo na ovom polju od nekog cara Lazara. Paša ustade i priđe mu. Taj stari car, kao što ti znaš, imao je veliki narod, među sobom nesložan i veri neveran. Kad je taj car poginuo i vama carstvo predao, taj narod je ostao oko crkava i manastira, po selima i gradovima, da kao carska raja novome caru služi i veran mu bude. To su mi stari pričali, a pričali su mi i mnoge druge stvari. Eto, čestiti mušire, šta ja znam, sad mi ti kaži koji smo narod mi raja. Šta je bio taj Lazar i njegov narod? Srb? Ti, pašo, znaš bolje no ja.
odgovori knez uginjući ramenima. Vrlo dobro, Srb Milet. Vala ti pašo ka ocu, a narod ti se moli da kažeš činovnicima šta smo, te da nas ne zovu i ne zapisuju ni Rum, ni Bulgar. Dobro, dobro, reče Mušir i zapisa. Posle ga značajno pogleda i osmehnu se, nasloni mu na rame ruke i poče turski. Nekad si govorio turski kao pravi Stambolija, a sad znaš samo naški. Sramota. Zaboravio si svoga dobrog poznanika, pa se činiš da ne znaš turski. A Solun? A kad si bio karavan baša? A Komora i Jabuka? Aha, vidiš kako te pamtim dobro. No zbori, zašto ne znaš ni turski ni arnautski? Pašo, hazreteri, reče knez, pa mu pritrča ruci. Paša se u grohot nasmeja. Zbori turski. Knez se oporavi i poče čisto turski. Oprosti, pašo, jer te nisam poznao. Davno je bilo, ali tvoje dobro nikad nisam zaboravljao. A što sam rekao da ne znam turski, velika me je narodna nevolja nagnala. Dođu ovamo paše, sa kojima narodne starešine govore turski, a kad odu odakle su došli i ne znaju šta smo mi. Aferim, ako, ne ljutim se, ti si dobar čovek, sedi, nikada te nisam zaboravljao, no sam se svakad čudio tvojem poštenju. Ti ne znaš da sam onda odmah poslao činovnika da pita seljake da li im nisi zase zadržao jabuku. I on mi reče da si sve do Marijaša vratio, a to je u našoj zemlji čudo. Bravo, milo mi je što te opet vidim kao starešinu. Sedi da se porazgovaramo kao dobri, stari poznanici. Ne prođe nekoliko dana, a muširski adjutant opet tražio i našao onoga što ne zna ni turski ni arnautski, pa mu pred narodom predao pašin poklon. Vrlo lep ćurak i raskošan čibuk, a kroz mesec dana, rano izjutra, zveke tveriga budio je svet po ulicama ka železničkoj stanici, te je otvarao rešetke na prozorima i gledao okovane zlikovce, arnaute, kako ih provode u Malu Aziju na večno zatočenje.